дар вилояти Суғд давоми 9 моҳи соли ҷорӣ 8306 нафар сокинон ҳамчун бекор ба қайд гирифта шуданд. Ин омори расмии раёсати агентии шуғли аҳолӣ ва меҳнат дар вилоят буда, аз ин шумора 4711 нафар занҳо ва 4974 нафарро ҷавонон ташкил медиҳанд. Аз раёсати агентии шуғли аҳолӣ ва меҳнат дар вилояти Суғд иттилоъ доданд ки ҷойҳои холии корӣ дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи вилоят дар умум 3774 адад ба қайд гирифта шудааст. дар соҳаи саноат 624, кишоварзӣ 220, нақлиёт ва алоқа 103, сохтмон 250, соҳаи савдо 164, манзили коммуналӣ 319, тандурустӣ 689, маориф ва фарҳанг 626, дигар соҳаҳо 779 адад ҷойҳои холии корӣ вуҷуд дорад. Аз рӯи гуфти масъулин давоми 9 моҳи соли ҷорӣ дар умум 15474 нафар сокинон бо ҷойи кори доимӣ таъмин шудаанд ки ин 81% нақшаро ташкил медиҳад. شهروندان بیکار که در قید مقامات شغل اهالی می‌هستند و کسب و اختصاصشان نیست، از روی کسب هنرهای گوناگون و کسب میزانی روانه کرده شدند. زیاده از 630 نفر شهروندان قرضای امتیازنامه داده شد. 1200 نفر شهروندان و کارهای جمعیتی جلب کردند. همچنین در دوره چنین برنامه در شهر ناحیه ولایت 215 مراتبه ярмаркаи ҷойи кори холӣ гузаронда шуд. муроҷиати шаҳрвандон ба агентии шуғли аҳолӣ дар ин давра ҳамагӣ 31314 нафарро ташкил додааст ки ин рақам дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 8 адад зиёд мебошад. масъулин гуфтанд ки бештари муроҷиаткунандагонро шахсони бекор ва маълумоти олӣ надошта ташкил медиҳанд, яъне онҳое ки хонда соҳиб маълумот шуданд ба агентӣ барои пайдо кардани ҷойи корӣ муроҷиат намекунанд. ин ҳам дар ҳолест ки танҳо дар соҳаи тандурустӣ беш аз 600 адад ва маориф 626 адад ҷойҳои холии корӣ мавҷуд аст. аз рӯи таҳлили мутахассисони соҳа дар ин давра 427 нафар ба вазифаи ҳамширии шафқат ва 335 нафар ҳамчун табиб дар соҳаи тандурустии вилоят бо ҷойи кори доимӣ таъмин шудаанд. масъулини агентӣ гуфтанд ки аксари бо кор таъминшудагон аз шаҳру навоҳии дурдастӣ вилоят мебошанд. همچنین در دایره برنامه مساعدت شغل اهالی شهروندانی که مثل دیگران در بازار مهنت رقابت کردن نمیتونن، اینکه همون شهروندان معیوبان، یتیمان، شهروندان از محبس آزاد گردیده، شهروندان سیر فرزند، مولدان که فرزندان معیوب دارن، چنین اشخاص شهروندان 1348 نفر آنها با جای کاری تامین کرده شدند. این هم باشد زیاده از 74% نقشه سالانه در بر میگیرند. ҳоло дар қайди раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд 9960 нафар сокинон ҳамчун корҷой дар қайд истодаанд ки аз ин шумора 6796 нафар занон ва 4974 нафарро ҷавонон ташкил медиҳанд. масъулин бо мақсади таъмин намудани сокинон бо ҷойи корӣ дар ин давра 3441 нафар сокинонро ба касбомӯзӣ ҷалб намуданд ки ин 81% нақшаро ташкил медиҳад. ҳамчунин 1138 нафар ба корҳои ҷамъиятӣ ҷалб шуданд ки аз ин шумора 506 нафар занҳо ва 324 нафар ҷавонон мебошанд. шаҳрвандоне ки муроҷиат мекунанд асосан бисёрашон барои маълумотгирӣ муроҷиат мекунанд. лекин шаҳрвандоне ки 20000 зиёда аз 20000 нафарашон ҳамчун ба қайд гирифтем, онҳо асосан шаҳрвандоне ки касбу ихтисос надоранд мо бо муроҷиат мекунанд. мо барои ҳамон маънаи нақшаи касбу мизони гуфтам қариб нақши мо буд шуд, 9 маҳаба барномаи солона мо қайд иҷро шуд. барои ҳамин ки шаҳрвандоне ки касбу ихтисос надоранд бисёр муроҷиат мекунанд, мо онҳои хонанда баъд корхонаҳои ташкилотое ки ҳамон коргирои гуногун, коргирои ҳамон оддӣ мегӯяд, ҳамонро асосан вай мекунем. бино ба ҳамин сабаб мана соҳаи тандурустӣ бибинед вакансияҳо бисёр, маориф ба 629 адад, тандурустӣ ҳам 500 зиёд, соҳаи саноат ба бисёртар ваканси ҷойи кори холӣ моҳад. мана хоҷагӣ манзили коммуналӣ ҷойи кори холӣ метиҳанд, ҳавлиро дигар мана борбардор дигар онҳо тез вай мешавад рӯйпеш мешавад ҷойи кори холӣ барои ин ки онҳо ба талабот зиёд шаҳрвандон муроҷиат мекунанд асосан бекасби бемаълумот мебошанд.
رئیسی اگنتی مهنت و شغل اهالی در ولایت سوخت دوام 9 ماه آخر در شهر و نواحی ولایت 215 مراتبه یارمارک جایهای خالی کاری تشکیل نموده است. در این یارمارک‌ها 2761 کارخانه اشتراک نموده 1678 نفر ساکنان با کار تامین شدند و جز این 1540 نفر به کسب آموزی، 377 نفر به کارهای جمعیتی و 3595 نفر به شغل‌های گوناگون فرا گرفته شدند. مزد معاش میانه جایهای خالی کاری 737 سومانی بوده، معاش از همه پس 450 سومانی و مزد معاش از همه بلند 1250 سومانی می باشد. هرچند مراجعت به اگنتی زیاد شده و شماره با کار تامین شدگان نیز افزوده باشد هم ساکنان بیکار و کارجو در ولایت کم نیستند. برای کاهش دادن سطح بیکاری چی باید کرد؟ آیا امروز ساکنان خود کارجو هستند؟ و جز از مردم عادی اینچنین متخصصان هم به ساکنان پیشنهاد میکنند که برای پیدا کردن جای کاری برای رئیسی اگنتی مهنت و شغل اهالی مراجعت کنند، زیرا امروز در همه گونه ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق ولایت جایهای خالی کاری با معاش خوب وجود دارد. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.